Evo i dobili smo. Ovo je sveta obitelj, mislim da je to dovoljno. Bravo, lijepo. Hvala. Mato, onaj visoki. Mato nešto želi reći, ajde. Pa evo, sve vas pozdravljam, evo, nemam ja puno toga za reći, evo, puno toga se zna o meni, tako da evo. Eto, Hvala Mata vam, na eto. dugogodišnjim kolonijama, samo dajte pročitate. Anđelko Brkić. Dobar, tu sam. Sveta obitelj. Da, vjeran, dugogodišnji suradnik vaš, ovoga puta u nekoj apstrakciji, inače znate da slikam ovoga u reali, ali ovoga puta evo u apstrakciji. Hvala vama. Milan Stunja. Evo ga. Branko je puno pričao, ja ne bom pričao, ja sam Milan Stunja, Bog, evo to je. Idemo se povući u kuću. Evo, cijeli dan je bio lijep, evo, šta da ti kažem. Bog je uslišao naše molitve. Još jedna slika ovdje. Dajte valne dužine da uvijek Hvala Stjepane, hvala Stjepane. Vjetar u kosi, još evo, daj nemoj me.